Angibingelele egameni kaJesu kuphi nakuphi lapho ukhona khona uvalele ifuba lekulalela naye i-Rhapsody yamaqiniso lokulivela uNkulunkulu elibhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC. Lamuhla ngilesibili itinge 21 enyangeni yaBhimbidvwane eminyakeni wa 2025. Sihloko salomuhla sithi Jesu unetikhiya tesihogo kanye netekufa. Amen. Sembulo 1 verse 18 uthi nalophilako ngafa kodwa ase ubheke nyalo sengiyaphila kuze kube phakathe. Amen. Futhi nginetikhiya tekufa netihayidesi. Amen. Lokunye kwaletimvo letikhulume ngato esifundveni setfu lesendulile ukuthi Jesu wehlula Sathane esihogweni hhayi ngesikhathi sasesiphambanweni. Lesihloko sonke sekubethelwa kwaba kuchubeka lokuphelele. Ngakho kufanele uconze uma imibhalo ikhomba noma ichaza lesenteko sekubethelwa njengoba sinjalo noma indlela yekuboshwa kwaKristu kufa kanye nekungcwatshwa. Kuncoba kwakhe esiphambanweni kwaba kutinikela kwakhe ekulaleleni kwaze kwaba sekufeni kanti Adamu akamlalelanga uNkulunkulu. Amen. Njengoba ngekungalaleli kwemuntfu munye labanyenti babatoni, ngalokufanako ngekulalela kwemuntfu munye longuKristu labanyenti bentiwa balungela naNkulunkulu. Roma 5 verse 19. Amen. Adamu akazange atinikele ekulaleleni intsambo yaNkulunkulu kodwa Jesu watinikela. Kungako iBhayibheli lithi ngako-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika libito lelingetulu kwemabito onke. KwaseFilipi 2 verse 9. Ngobe walalela kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano, kodwa njengoba bekuchaziwe phambilini akusiko lapha ehlula Sathane khona. Kube abehlula Sathane esiphambanweni ngabe akubanga nesidingo sekuthi ehlele esihogweni. Amen. Kodwa esihogweni wahlangana naSathane wamehlula futhi wathatha tikhiya tesihogo netekufa kuye. Amen. Kukutshelani lokhu ngaSathane? Ude emandla ekubulala noma ngubani. Amen. Ngaphandle kwaloko ngabe wabulala wonke umuntu. Jesu wamkhubatekisa futhi wasinika kubusa kwakhe. Amen. Wavimbela lona abe nemandla ekufa lokwakunguSathane. Ngakho-ke njengoba bamfana bababamvu, naye-ke Jesu waba ngumuntfu njengabo kuze abhubhise Sathane labenemandla etikwe kufa, kuze akhulule bonke labo labathi ngesikhathi sonke sekuphila kwabo baboshelwa ebugcilini ngenxa yekwesaba kufa. KumaHebheru 2 verse 14-15. Amen. Ungabesabi Sathane. Amen. Uma achamuka ekamelweni lakho athi ngidakubulala, mhleke lusolo futhi uthi ngumbhefo loyo, awudingi ukuphikisana naye. Usitha lesibuthakathaka nalesihluliwe. Amen. Conza ukuthi ngesikhathi Jesu wafa kanye naye ngoba wawukuye. Ngesikhathi angcwatshwa nawe wangcwatshwa ukuye, waya esihogweni wawukuye. Ngakho-ke ngesikhathi ehlula Sathane kanye nemadimoni ebumnyama esihogweni wawukuye. Amen. Lokho kusho ukuthi wehlula Sathane kanye nesicuku semadimoni esihogweni. Leli liciniso namuhla. Amen. Kuchubeka nesifundvo sethu ngafunza kuba seFilipi 2 verse 2 verse 9-11 base Kolose 2 verse 15. Amen. Kulesikhathi samanje ngicela sisho-ke nawo umthandazo udawusho emva kwami uthi babe lothandzekako, ngiyakubonga ngekuncoba lenginako kuKristu lekuye ngcobe kufa, sihogo kanye nelithuna. Ngiphila ngekuncoba etikwetisekelo talomhlaba ngenxa yalamagunya kanye nekubusa Kristu langinike wona etikwemandla ebumnyama. Ngiyabonga ngaleli qiniso lelikhadimulako egameni kaJesu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu iRhapsody yalomuhla. Amen.